Juang-juang mo bantah Karina. Shalom. Bapak inang sini ke kelengan nami marang idi kepe merbekas. Bersampang deket merlolo ate ngodiri. Boydeng kita pejumpa ibas acara pepalum ate. Di kanal YouTube YKB Bahasa Pakpak. Nerang madengku pesakat kami suku ten keluahanen. Bersodip mo kita sadak tong idengani tendi perbadiai kita. Ale bapa nami si permasih ate, pasu-pasu mo kami, deket tegu-tegu mo kami, ibagasan tendim simbadia edi, ibas suku tenenda. Amen. Renungan ta si Darien, ibuku renungan wasiat nai si merjudul, kadengo sini kelemuken mo. Bagi sini dok lapihan simbadia, imo si tersurat, I Matius 20 ayat 17 soh ayat 28. Jananat sebagai pusat permenungan ta, imo si tersurat I ayat pe-20 sadaken si mendok. Kade naing bamu nange nina Yesus. Iya loy mo, doa tengku, naing mo dua na duka ku enda, undul sada ikamuhunmu, sada ikambirangmu, mulanggo kesa saut tuani, ya beraja. Kene ale dengan sada kepercayaan. Kesangapan sintuhuna, oda karena jabatan, barang pe posisi si kita cekep. Tapi ibas pengkebasin si kita bereken, ibas cerep ni ukur, deket keleng ni ate. Geluh sada-sada kalak jelma oda yukur, ketan jabatan barang pe pengaruhna. Tapi ketan perukuran singgeut mengkebasi denganna. Kuso-kuso Yesus mendahi inang duka si Jebedeus, teridah murah. Kadengo sini kelemukenmu. Tapi kuso-kuso naing pemanat perukuran, memaksa kalai mengidah motivasi ibalik pengidon ne. Yesus memetoh ibalik pengidon ne merdengan ambisi pribadi. Imo cubelek daging ni posisi deket kuasa. Oda pengantusin, terenget pengkebasin, bagi sini kelomokan Yesus. Yesus oda pesengetken merdengan gerah ate. Tapi mengajaksa lako mengidah imo kemuliaan, ibas kerajaan sorga, oda roh ketan posisin dates. Tapi cerep merukur deket kesiapan mengkebasi. Bagi sini dok I ayat pe-26 kan. Barangi sekene naing belgah tenah mo iya gabe berkebas. Mengikutkan kata Yesus pundul rebakken sa oda soal posisi tapi terenget bakune iya merpartisipasi mak ibas pengulakan takina. Etake kita kuso dirinta sendiri. Lot ngo aku mengenulusi kehormatan. Atau lot ngo aku mengkebasi ibas keleng. Kumerna ibas pengkebasin mo kita dapetin arti kesangapan situhuna. Barangi senaing belgah. Kenah mo iya gabe perkebas mendahi Karina. Bersodip mo kita. Tuhan, ajari kami mengikutkan kono, oda kumerna pesangapkan diri nami, tapi lako gabe perkebas mendahi dengan jelma. Amin. Bagi merenungan tasi Darien, ulang lupa ki subscribe, like, janaki bagikan beaka dengan tasi deban kena. Merkite keni kita karinana, engko terlibat ibas pelayanan pekabaran Injil, reba YKB. Tuhan Yesus permendebasa emosi masuk-masuk kita karinana, juan jua mau banta. Shalom.